fete kakra ba asamo asi wo ho no aw aya na insemri bo wote kra na asan ye asefem kese pa abemu a rasta guy a wenya 19 years wenya ne kanchma ne na wo ye funi ba yo manko yi antu angu omo nyina adwen bo mu ewu akwala no na ye wo akwala ne wie no na young guy wo hwese ne asetire no maye adore bi anko opesu wo kukuru na wontimi kukuru no na one ne ye abayiwa na one na wo no enyina atnase esi omutimu pose wakohu dinsi bi a wo ye sikaduro no wo se asa na obema sika na na so be ye duro na mom no akwala atoto fefe na wa wo no wo momodian no wo ntwa ne ti na wo mfa ne mra abamu ani ne girl ya na se ne yire ne baby mama ya adwen ba ko etwa akwala ne ti wo mu twa mo ba ne ti se anka mo de ne kwaji ye sikaduro esan se boni ehinta onyankopon anim nti ye sabre dia police force eso ya branti ene ne kanchime ma sabre wo mo aban kukum yentie ne ekoso wo fete kakraba emra sisia sanko mi nu akomutia bom apam ewa ade a omo ba omo nkasa nya botre anyim no awo no awanya 3 weeks na wo twemi etape no omo timi afa abofra no etwa abofra ne tia na komde abofra no ekwaji skedru na bema no de ka obo ye enye ne ya oba no ochim no so ne to anhye no baby anya ne ya oba jum kakra aba ne se abranchi na jo ana obesra the girlfriend Linda Sari ewo kasa kakraba na kasa ne nye hunu na Linda Sari ne kyerɛ dukuru no ana ne boyfriend ne dikan ene susu mo pɛ sɛ de bias mo yɛ bias ayɛ den panti onu obi akodi nkoma ni pana kyerɛ sɛ ombetimi do mo ba na ba pɛ do etena no na jo ya aba fo ho na ana ne boyfriend Brighty ebestra no fi Bright eba no na okuta tofe nti de ma abaya Linda ne anje no wundi nti Linda anje to do di no according to Linda no we say what di wie ne to bi no nti twem kakra police no say no kere say tofe de ma na wi tofe eti wi tofe no de ma Linda no eti abra oni ne to di nkomo no ala Linda so hu sana ran for girl bi aba anyenchen ono 19 years ana branch ne so na Linda dan for so onko dem no onko fa akra ne mbra eti adam for so ko fa akra ne ba yero de oja Linda say do bi ne ge ene o mo ba ne to di nkomo oja o mo ho a ono eso oko ni fi eti Linda say oja ho no di to fi wie na ono de aso ofa mu dai o say ne to bi na fa according to Linda ne kanu eti abra ne ba no so no na ye Brighty afa sekan edi ato akora wanya 3 weeks ne ko mu etwaliti wasi kana adi esi abofa no kwa hwa abofa na wotwa na tom ama na kwa confirm no certain confirm da no was start ebetitu eti 19 years girl na Linda adamfo no ono ana oto ofi bi enta one time bra ko ba no ana obeto so a we hu de dem a ofa amafo be pie ho a no ka say apolice ko ti ba bom modern ache eye Bright and then the girlfriend Linda ya say omobo amahwehwemu etimi akoso nti omo ba wonya na wotwe ensa no omo etimi echa abofra ne tia ofa komode abofra no ekodi schedule a tia me no kasa police aso mu a police for ya hwehwemu omwa sansa asema wo kan live ewo angel 96.1 kuma se Facebook na obinum every week of ni bi ebo ice water gusu pa chire no afa pen ne paper no twere nwom eto tima ne tufo na nko abari week of na wo hunu nipa so ya aboa na wo aboa oh yes come if you know even man away so na wo aboa pa obi a wi tofi wo de atwere nwom ama manfo to bi ama ayi obi te say si opi kofi bu atum nyina invite wo mo ne wo mo eto wo mo nwom e da etu yefo wo ko wi tofi a wo nipa sa aboa etu twa ne ti na wo nya aboa atiefo amutie me yours truly mun say yana ya na akwabese analysis na na dia to oh yeah I'm talking who pesca there we on min kan pese na watwagu ni trisu no ba wo hwe ni ma pese na dwenya pese you see say o sha branch ni na hwe akora na nyame dudu mo na utimi say branch no dey branch onye ni pa akora 100,000 times it is me ma on kakora ya fa ugly castle aba sa o compare akora no branch to akora ni pa branch ni dey buangasa wa buangasa pa urade fa che yen aso eno okum ni wa aboa se wa ti onye nipa wo nyame abode na gina ho no ni ho ofa chen obi so sa nipa ndi yi
na wa aboa because adwene ne ya aboa adwene odwene ye kwa me boa and now they say kind to look at why some acronym akra yo Facebook no so Angel FM Kumasi 96.1 what ni tipa Dabi watwa ne mene nye ne ti ne ti ne mene watwa ne mene ne ho na frim awurade sim no ose den part ben na konfo no pentina ka obetu ne hia tu ne hini abazia o yini ti no na watwa akola no ne bema no so afiro na ni wayi ne honam ne nsa ne otwa ne takoko obeyi ne nsa no wayi ne nan no so di kan yini ti no obeyi ne nsa no wayi ne nan na ya made ne tono de afa hin aha japade ne no de account no ko so ko o hebe me yo tu no pesika ese ofa nyame amanya nkyene kura nka nyame ne tumi ko se de waye na adwene wote wo nyeska obese man no nti obi wa na be cha utie mi ahun de nyame ye won se won sabe ko anu da bia obenya atade sha on na daja aha ye nyi wadi edan wunsi bi eso ube live moderate ai obi pensa sale nyame ye because wo ma osika utsamfo obedi wo wiase na be yehu investigate hwade o me no ka sei obi atoyom vita e de sere like afra wotetema ne ba ma akwa na dia nya ne body akra wo ba akra no ho kama daachi wada wa ma akra beteto sabi misrem kama ni mu ne tubini obi ehun akra we oda daachi wono de wo se akra be di abode kanti ono pese onya no awesome ne say ukupiem ewo asori fi bibiri so a ipa bibiri egu asori fi a amobon pese nka Nyankopon endumu amu eba se de da pomo ibi eti omo pemi da akwaji skedura na sesen abase bibiri na ehiaba amafo hiaba obi pebi kra afa na tete ne keke like obeso bi wuche ne keke wunya me da sesa o je bread train